Bitunguranye cyane rwose ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba itashye imbokoboko mu gikombe yitwayemo neza kurusha ayandi makipe. Ikipe yagiye itsinda amakipe menshi atandukanye, benshi tuyereza iki gikombe, ariko ikipe ya Chelsea the Blues twayibwira duti congratulation and big congratulation kabisa kuri iyi kipe. Twabonye abakinnyi beza nka Cole Palmer, tubona Joe Pedro, ba Pedro Neto, tubona ba Colwill, tubona abakinnyi benshi batandukanye, ubuhanga bw'umutoza Enzo Maresca. Twabonye byinshi muri uyu mukino, twavuga yuko rwose Chelsea yari ikwiye igikombe. Reka mwibutse yuko mu myaka 15 ishize Chelsea imaze gukina finale mpuzamahanga 12, itsindwamo finale ebyiri zonyine. Bivuze yuko iyi ni ikipe iyo kwitonderwa ku bikombe nk'ibi ngibi. Ese weho wigeze utekereza ko Chelsea izakora ibi ngibi? Ndetse ndabizi yuko abenshi nitwatekereje yuko Chelsea izagera na finale. Nyuma yayo yageze twavugaga duti nuko ni ihame hamwe PSG zibambe, ngaho ryamuruke PSG yabambye ikipe. Big congratulation kabisa kuri ba barasta b'ikipe ya Chelsea.